آفرین دوستان عزیز، حکیم دمدورف بودند. آوازتون خسته نباشد. بار دیگر خوش آمدید. سلام میگویم به شما بیننده های عزیز شبکه سفینه، چون همیشگی رسیدیم این وقت و ساعت به دیدار همدیگر. این برنامه فضا است، سرور بخش فضای خاندانی
هر یکی شما. بله، شب هر یک شما رو به خیر و شادی میگوییم دوستان عزیز، خصوصا دوستداران صوت و نوا. برنامه فضا است روی اکران های شما. با ما بودن را فراموش نکنید. همیشه فراغت نمایید، استراحت کنید، شب خود را خوب سپری سازید. دوستان گفتیم که چون همیشگی مهمان داریم و امروز مهمان ما بودن در آغاز برنامه یک سرود خیلی خوب سراییدند، حکیم دامدورف، و اینچنین مهمانی دیگر داریم از پالوی ما، اینم باشد مطلوبه رحیمова هستند و به شبهه امروز با نوازش‌های خیلی خوب کوشانه برنامه فضا را رنگین می‌سازد انسامبلی دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزدی حکومتی جمهوری تاجیکستان. خوش آمدید میگیم شما رو. دوستان عزیز، میگن که فلک بر لرزه می‌آرد فلک را، فلک بر لرزه می‌آرد ملک را. باید دارم که امروز بر لرزه می‌درآرد همین استودیوی ما رو انسامبلی فلک. سلام علیکم مطلوبه. سلام شب شما و بیننده های تلویزیون سفینه بخیر و هر کی این لحظه سامع برنامه فضا هست خسته نباشد و خیلی باعث افتخارم است که در میانی چنین هنرمندان شرفی آن را دارم که این لحظه ها در برنامه شما و روبرو با بیننده عزیز شما در گفتگوام. سلامت باشید. بسیار زیبا شده اید. سلامت باشید. بسیار زیبا شده. خوب هستید؟ زندگی مستقلانه چگونه است؟ خوب است. ما دوستان عزیز بردگر میگویم که اکنون مطلوبه خان به زندگی مستقلانه قدم گذاشتند. من میخواستم بفهمم امروز مطلوبه پای چی کار است؟ پای ایجادی نو است؟ خب چون همیشه که کار در انسامبلی دولتی فلک در جوش است و حالا دیگر همه آمادگی ما به جشن روز مادر و همچنین نوروز جهانی هست و حالا در فصل سرد قرار داریم، لیکن فلک یک فضای نوروزی داره چون سرتاپا بندی همین کار و فعالیت و ایجاد هستیم. مطربان همیشه می نوازند، یعنی که پای ایجادی نو هستند و همچنین سراینده ها پای ترانه های نو. خیلی خوب. در خاطر دارید نخستین قدم های خودتون رو در این خب انسامبل بسیار با نفوذ کشور؟ البته و این راستی من رفتن به صنف یکمیم رو نیز در خاطر دارم. چرا من بزرگ شده بودم دیگر در سن و سال نبودم وقتی به فلک آمدم که این روزها فراموش شوند و با قول با خطهای زرین در دفتر خاطرات من و در دفتر زندگی من ثبت شده است. سال 2008 بود من به کار آمدم و همچون به قول پدیده همون ساله در جشن فلک معرفی شدم و این برای من خوبیش اون بود که آغوش بازی کارمندان انسامبلی فلک و یک مهر و محبتشون مرا توانست وادار به اون کند که به قول مسئولیت حس کنم که همچون درختی ایجادم رو در یک جا سبزانم، یعنی در انسامبلی فلک، و از اون روز تا به این جانب در اینجا فعالیت میکنم و فکری رفتن از گروه رو ندارم. بله بله، خیلی خوب. دوستان بار دیگر میگویم که مهمان ما هستند مطلوبه رحیمова، سراینده انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزدی حکومتی جمهوری تاجیکستان و به شبهه چون این نفر اینجا مهمان هستند و همه از همون اکران تلویزیون های خودشون نشستند و میگویند که اکنون باید که مطلوبه یک سرود خیلی خوب رو سرایت. سر اول بیاید این خیلی میکنیم 4 مصرع سرود جدیدتون رو که تا حال کسی نشنیده است زمزمه میکنید، بعدا میگذاریم به سرودتون و همراهی انسامبل. میشود؟ سرودهای ترانه‌های زمزمه نکرده خیلی زیاد هستند. یکی از اونها که به دل شما نزدیک‌ترند باشد. و من از راه نگوید خودم میبینم، ز شب و ماه نگوید خودم میبینم، جاده های سفرم تا به خدا نزدیک است، جاده های سفرم تا به خدا نزدیک است،
راه را چاه نگوید خودم میبینم راه را چاه نگوید خودم میبینم. دوستان خب یک اسلوب خاصی خود را دارد مطلوبه، یعنی که میدونید چی لرزش گردش های آوازی مطلوبه به خودش خاص است و بسیار تسخیر کننده است. احسان با شما، تشکر. چون من میدونم چون به من پسند آمد، به فرزانه پسند آمد، به بیننده ها نیز پسند آمده است. شاید یک زمزمه دیگر میکنید، بسیار بسیار راحت بخش است. باشد. خسته از سردی یاران مهر میخواهد دلم در نگاهی درد پنهان مهر میخواهد دلم آنچنان دل سرد گشتم از همه بیرحمی ها آنقدر دل سرد گشتم از همه بیرحمی ها در سرای مرگ ارمان مهر میخواهد دلم در سرای مرگ ارمان مهر میخواهد دلم. آفرین آفرین، صدایتون خسته نگردد. و چون میگویند که سراینده ها در کدام سطحی نباشند باز برای راحت بخشیدن روحشون، برای استراحت کردن سرود گوش میکنند و سرودهای دیگران رو. سرودهای کی رو شما گوش میکنید و پسندتون است؟ از کدام سراینده؟ فرق ندارد تاجیک باشد، خب سراینده خارج باشد. من بیشتر سراینده های داخلی رو گوش میکنم و قریب همه رو میشنوم، لیکن صدای نفرانی که با رویه من، به سبک من نزدیک است گوش میکنم. مثلا قربانی عبدالله، طالب عبدالله، بنفشه شاکر و همچنین از همه بیشتر راستیگه باید شاید من نمیدونم بعد از این گفتن این چیز شاید از استادم موردی سرزنش استادم قرار گیرم که چرا این سخن رو گفتم، لیکن من بیشتر از همه استاد عزیزم ناصر جان سفرف رو گوش میکنم چون بیشتر با سبک من نزدیک است و شما گفتید که سبک خود رو دارد و من بیشتر با لرزش ها، با گردش ها، با نوله و لهجه آوازخوانی ناصر جان سفرف بیشتر تکیه میکنم و او استاد و ایدئال من در زندگیم است. سلامت باشند. دوستان عزیز، بار دیگر میگویم که مهمونی ما هستند مطلوبه رحیمова و بعد از یک لحظه برمیگردیم و با انمون نوا و نوازش انسامبلی فلک یک سرود بسیار زیبای مطلوبه را میشنویم، میبینیم. ما را همراه باشید دوستان، این برنامه فازو است.
سفر نکرد خبر نکرد یادی حریف شهر و رفیقی سفر نکرد خبر نکرد یا وقتی من طریقی مروت فرو گذاشت یا وقتی من طریقی مروت فرو گذاشت یا او به شاهراهی طریقت گذر نکرد خبر نکرد یا او به شاهراهی طریقت گذر نکرد خبر نکرد. گفتم مگر بگیری دلش مهربان کنم چون سخت بود در دلی سنگش اثر نکرد شوخی مکن که مرغ دلی بیقرار من سودای خامی عاشقی اثر بدر نکرد دلبر میرفت و دل شدگان را خبر نکرد خبر نکرد یادی حریف شهر و رفیقی سفر نکرد خبر نکرد سودای خامی عاشقی اثر بدر نکرد خبر نکرد چون سخت بود در دلی سنگش اثر نکرد خبر نکرد. احسن دوستان، مطلوبه رحیمова بودند. تشکر زیاد به شما مطلوبه جون برای یک سرود خیلی خوب و بیننده‌های عزیز بار دیگر میگویم که برنامه فضا است و مهمانان زیاد داریم. خب فرزانه کی رو دعوت میکنیم این حال؟ این حال در استودیوی ما یک نفر شاعر جوان قرار دارند، محمد عبدالفتاحیف. او را به نزد خود میخوانیم. مرحمت. محمد عبدالفتاحیف هستند، ادیب جوان. امروز مهمانی ما. در جوانی مثلا شعر ایجاد کردن چگونه است؟ از چی الهام میگیرید شما؟ همون محک اساسی ایجادیات شما رو بشوپه وصف وطن، وصف مادر تشکیل میدهد. همینطور سلام و درود به شما و به کل بینندگان برنامه مذکور. بنده عبدالفتاحیف محمد هستم، دانشجوی سال سوم رشته فاکولته فیلولوژی تاجیک بخش حجت‌شناسی و تامین حجتی اداره. و چگونه که شما سوال کردید در جوانی از چی نشأه میگیرد تا شعر نویسیم؟ الهام اساسی ما چیست؟ برای ما جوانان، برای همه ما و شما، خصوصا برای ما جوانان معلوم است که الهامی به واسطه ما جوانان در ساحه شعر و شاعری این خود گلگلشکوفایی وطن عزیزمان است و محض اساسی سرچشمه الهام ما را امروز همین آبادی و گلگلشکوفایی وطن عزیزمان تشکیل میدهد. مثلا من میخواهم برای شما یک شعری در اساسی همین گفته هایم شعر قرائت نمایم. مرحمت. در سماویت ای وطن مرغ دلم پرواز کرد، میل خوجند میل خاروغ نارک و درواز کرد. کرد پروازی بلند بر هر تل و هر تپه‌ات، سرخطش را از کلاب و از حصار آغاز کرد. تاجیکیم در این جهان پروازی ما بر قله هاست. شکر خاکت ای وطن ما را بلند پرواز کرد. در شجاعت در متانت گر نشانت رستم است، با تفکر قلف هر درد با علیت باز کرد. آفرین آفرین. بهترین ما آرزو داریم و تمنا داریم که همین الهام شما و دوستداری شما، عشق شما، محبت شما نسبت وطن، نسبت مادر صمیمی و تا ابد باشد. تشکر زیاد. گفتید که در دیگر ساحه تحصیل میکنید، این با اون خلل نمیرساند؟ چگونه که گفتم اساسی فعالیت ما رشته فیلولوژی است و من باز
аъзои адибони кумитаи кор бо ҷавонон ҳастам. Адибони ҷавону навқалами кумитаи кор бо ҷавонон мебошам, ки он дар назди ташкили ҷамъияти пайравони пешвои миллат таъсис ёфтааст ва пайваста дар ҳамон ҷо бо шоирони ҷавон бо дастгирии худи ҳамон кумитаи кор бо ҷавонон мо дар зери роҳбарии устодони ҳанамин шеър, устодони ҳанамин соҳа пайваста дарси қалам мегирем ва барои ояндаи дурахшони худ ва барои саҳми андаки худро аз имрӯз шурӯъ намуда то ба фардоҳо барои ватан гузоштан талош меварзем ва пайваста кӯшиш менамоем. хеле олӣ. хуб муҳаммад, ҳар як шоир ба худ як тахаллуси шоирӣ дорад. шумо ягон тахаллус доред ё агар надошта бошед як маслиҳат мекунем дар ин ҷо як тахаллуси шоирӣ ба шумо медиҳем. ман чӣ гунае ки аз қадим маълум аз бузургони мо маълум ҳастанд, чӣ гунае ки мо аз бузургон дарс мегирем ва мехонем пайваста дар эҷодиёт онҳо қарор доранд ва ин тахаллус як худи асоси эҷодиёти шоирро ташкил медиҳад ва ман дар ҳамин риштаи шеър бо тахаллуси аҳмад айни замон бо тахаллуси аҳмад шеър мегӯям ва ин тахаллус аз овони хурдӣ ҳанӯз дар давраи хурд буданам ман ин тахаллусро қабул намудам, ин тахаллусро писандидам ва дар шеърҳоям низ меорам ва чӣ гунае ки ман дар шеъри васфи забони модарӣ кардам дар ин ҷо номи худамро дар тахаллус овардаастам ва барои шумо қироат менамоям. аё аҳмад, шурӯъ кун шоириро, саро аз таҳти дил лафзидариро, саро бо ӯ ки лафзи шоирӣ аст, забони рӯдакиву анварӣ аст. забони бедилу ҳофизу саъдист, саропои суханро дурри маънист. ба ӯ бинвишт ҷоми шарҳи ҳолаш, чуруми маснавии безаволаш. ба ӯ фирдавсии ҳангома эҷод, биноҳои суханро кард обод. забони ман хушо лафзи дарӣ аст, забони поки ноби модарӣ аст. ташаккури зиёд. ҳангоме ки як шоир шеърро эҷод мекунад, мо мехонем ба тарзи худ, дигар нафар ба тарзи худ, ҳангоме ки шоир аз забони худаш шеъри худашро қироат мекунад, боз ҳаловати дигар дорад. хуб муҳаммад, ман мехостам бифаҳмам аввалин шеъри шумо кадом буд? дар хотир доред? аввалин шеъри эҷод кардаи ман ҳанӯз дар синфи шашум таҳсил мекардам. дар синфи шашум ин ҳам гуфтам ки сарчашмаи илҳоми ман маҳз меҳри ватан ва модар буд ва аввалин шеъри ман ҳам васфи модар, васфи ватан сурудам ва аввалин шеърамро агар бошад ҳозир қироат менамоям ки дар он меҳри модари азизу ғамхорам дарҷ гаштааст. аё модар, сиришти ман ту ҳастӣ. аё модар, сиришти ман ту ҳастӣ, асоси сарнавишти ман ту ҳастӣ. ба ғайр аз ту биҳиштеро нахоҳам, ки худ модар биҳишти ман ту ҳастӣ. аё модар, ту шахси беҳтаринӣ, ба қалби ман азизиву қаринӣ. дуои ту сипар дар зиндагонӣ, падар ангуштарину ту нигинӣ. ташаккур дӯстон, ташаккури зиёд, хеле олӣ. бори дигар мегӯем дӯстони азиз, меҳмони мо буданд шоири ҷавон муҳаммад абдулфаттоев бо тахаллуси аҳмад. бори дигар шуморо хушомадид мегӯем ва боварии комил дорем ки бо ҳанамин мазмун, бо ҳанамин сабк эҷодатон бисёр баланд мешавад. шеърҳои зиёд дар мавзӯъҳои гуногун эҷод мекунед. چشمی سیاهی خمارم مستم کرده یا بزید به این رفتارم برگای خزان مجد نشن
هی جون در تگی پاد هی آزردن نمی شوم به این گفتارم هی آزردن نمی شوم به این گفتارت دارم سلامت باشه دوستان. روزیبای ایدیف بودند، سراینده انسامبلی دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان. السلام علیکم. مرحمت شما شنید. راحت باشید. چون گفتیم که مطلوبه سبک خاص خود را دارد، یک اسلوبی سراییدن خاص خود را دارد، هنرمندی بسیار محبوبی ما نیست. روزیبای ایدیف یک سبک خود را دارد و در اکثریت، شاید من خطا کنم، همون سرودهایش یه گفته آغاز میکنه، همین خیلی است. یعنی چگونه سبک است؟ از همون انسان از وقتی که با کجای که نماشد ما که صنعتکار هستیم، از نوازشی یعنی جوان‌ها را پیچ خیلی می‌آوردن هر یکی اینا. بعد وقتی که انسان تالار می‌برد، باید که هم وقت تماشابین باید قانع کنه و تماشابین باید یک خیلی کند که باید که حلاوت برد. این هم یک اوج بلندی که انسان رو به خودش جلب میکند، بمانند یک کوه بلند، بمانند یک موسیقی که مینوازند که هم وقت در گوش چیز میگم ملایم و صدای خوب میتواند انسان رو آرام میکنه و انسان رو تبابت میکنه. بمانند همون است. درست است. زنده سراییدن برای هم بیننده، هم شنونده و هم برای خود سراینده راحت است. البته چون که هم وقت که ما در جاده صنعت هستیم، باید از تحت تلویزیون
қари ҳамун дил садо баровардан дар кор ки ҳамин тамошобинам як ҳаловат кунад на балки барои худ нигоҳ кунед ки чихеле ки навозандагон ва ҳамун роҳбар ки набошад ки мегӯяд ки суруд дар арши аъло бо овоз ва сароидан бо ҳамун суруду мусиқӣ бояд якҷои хуб борад ки инсонро қонеъ кунад барои ҳамин бояд эҷодиёти мо кори мо садои мо борад барои бинандагони азиз хеле хуб анам ду мисрае ки мо гуфтем ки аз ҳ оғоз мешавад фақат ду мисра замзама мекунед баъдан мо мегузарем ба меҳмони дигарамон من دونم اگر جو که تو محبت داری وای یک قاشق بکشم یا رسمه جای داری یک قاشقانی تو از کلم دراز باریک دادن ای دل بری من دیگه لازاری سلامت باشد دوستان روزبای دیف بدن بعدا صحبت رو ادامه میدیم دوستان مهمانی نوبتی داریم گفتیم مهمانی ویژه ما هستند و اینم باشد غذاشناس فرزانکی است مرحمت عینی حال در استودیوی ما قرار دارند عبدالقاسم قوزیبویف غذاشناس برای ما مصلحت‌های مفید رو پیشنهاد میکنند سلام علیکم خوب هستید شما چون برنامه ما هنگام شب می رود بله و من فکر میکنم که بیننده ها نیز انم در نزد دسترخوانی پر از ناز و نعمت استراحت دارند و برایشان بسیار مهم است که شبانگه باید پیش از همه کدام غذا را استعمال کرد و کدامش را نه اساس غذا و استعمال غذای آن را معین میکند در اول خودی آدم و در دوم اگر آن گرفتاری یگان بیماری باشد طبیبی آن کس استعمال غذا وابسته از خود ارگانیسم آدم از طلبات آن از سن و سال آن از جنس آن از وزن آن از آن پرابلم هایی که ارگانیسم دارد و از وابسته از این هم غذا و استعمال غذا و رو آوردن به آن غذاهای استعمال میکنن مقدار آن معیار آن طرز استعمال آن طرز تیار کردن آن و وقت و ساعت آن رو باید یا خود معین کرد یا از رژه که فعالیت آن آدم یا اگر یگان پرابلم سلامتی خود باشد طبیب باید معین کند بنابر همین هم چخیل که میدانیم در طب معاصر در طب دنیا تمام بیماری هایی که در ارگانیسم آدم هست طبیبان عالمان اون را با 15 میز جدا کردن میز این یعنی هر یک بیماری میز خود رو یعنی پرهیز خود رو دارد درست من مثال بیماری دیابت قند باشد میز 9 دارد بیماری فربگی باشد میز 8 دارد دیگر بیماری ها من مثال بیماری جگر باشد و میز 15 دارد که در آن میزها علاقه کار کردن برآوردن که کدام غذا رو در وقتی اساساً غذای استعمالی آدمان یعنی اگر آدمی سالم باشد و خودش میدونه یکی بیمارون باشد 5 کرته هست نهاری دوم نهاری بسیار ترجمه شد چون که زبان انگلیسی رو نقض میدونن که این لانچ هست و دوم این غذای آن یعنی غذای سبکتر بعد غذایی که نصف روزی میبید علاقه به چند غذا تقسیم میشود بعد از آن غذایی که مابین نصف روزی و مابین شام و غذای شامی در این معیار جدا کردند وقت و ساعت آن رو مقدار آن رو معیار آن رو و نمود آن رو اگر آدمی سالم باشد آن رو 3 مرتبه میتواند غذای خود رو استعمال کرد وابسته از رژه کاری رژه حیاتی خود میتواند 3 تقسیم کند که آن علاقه صبحانه نصف روزی و غذای شام در تمام دنیا یک رسم شده است که حاضر ما میدانیم آخران 15-20 سال اخیر رو آوردن به غذای تیز استعمال شونده تیز تاثیر کننده و تیز سیر کننده آدم باید یک چیز رو قید کنیم که غذا نه تنها ظاهرا زیبا باشد یا با مزه باشد اولش باید غذا سالم باشد و فایده‌ناک باشد بنابر همین از ترکیب خود ما برای همین هم ما وقتی که توصیه خود را میدهیم اوید این یا اون نمود غذایی استعمال کنی باید آدم در وقتی که به مغازه ها میرن به سوپرمارکت ها میرن حاضر در اونجا در وقتی که
кадом намуди ғизоро мегиранд, бояд аҳамият диҳанд давлати баровардаи онро, намуди онро ба воситаи бале, баъд дар охир меҳнати онро, таркиби онро ки аз чӣ тайёр карда шудааст, чӣ миқдор дорад, таркиби химиявӣ дорад ё не, ё мана ба мисол мегӯянд иловагиҳое ки ГМО доранду дигар доранду таркиби химиявӣ, мисол як чизе ки аллакай стандартӣ ҳаст, ба меъёрӣ ҳаст, онро надида иловагии худро меандозанд ё онро омехтаи дигар ягон химиявӣ мекунанд ки ба монанди шириниҳои химиявӣ ҳаст, ҳозир рангонкуниҳои химиявӣ ҳаст, пишивои красители мегӯянд, боз хушбӯйкунандаҳо ҳаст, боз бениҳоят ҳозир бисёр дар дунё истеъмол мекунанд ҳамин сояро, ки он ҳам ғизоро фоизи онро зиёд мекунад, таркиби фоиданокии онро паст мекунад, таркиби ғизонокӣ калоринокии онро зиёд мекунад ва дар ҳаҷм ҳам зиёд мешавад. бинобар ҳамин ҳам пеш аз ҳама ба ин бояд аҳамият дид. Шумо хуб қайд кардед ки ба муҳлати он ки дар чӣ муҳлат ӯ бароварда шудааст, вақти истифодаи онро бояд ба назар гиранд ки ин ба зарари одам мешавад. мо медонем ки асоси ташкилкунанда, асоси ба як меъёри мувозинат овардани организм дар дуруни ғизо ин асосан меъда ҳаст ва дуюм ҷои таъсирнокии он ин ҷигар аст. бинобар ҳамин ҳам якум ба рӯдау меъда таъсир мекунад ғизои истеъмол карда шуда ва дуюмаш ба ҷигар таъсир мекунад ки бисёри онҳо мана чӣ хел ки Фарзона гуфтанд хушбӯйкунанда доранд, рангкунанда доранд, дигар кунанда доранд, иловагиҳо доранд ва бениҳоят таъсири худро ба зарари он одам, ба манфиати он одам мерасонад ки вай аллакай дучори ягон беморӣ мешавад. бинобар ҳамин ҳам дар ин ҷо савол ба миён меояд ки чӣ хел ки шумо дар аввал гуфтед чӣ бояд истеъмол кард. мо гуфтем агар вай наврас бошад, донишҷӯ бошад ё одами мисол ҷавон бошад ва як намуди ғизои худро дорад, миёнасол бошад ва як меъёри ғизои худро дорад, кӯҳансол бошад, калонсол бошад, аллакай ва як меъёри худро, чунки он организме ки аллакай ба қад мекашаду ба як афзоиш меёбад, вай калоринокӣ, фоизинокии худашро дорад. ҷавонон бошад, дигарашро дорад. одамои калонсол бошад ва дигараш дорад. барои ки барои калонсолон на он қадар муҳим аст калоринокӣ, чунки вайҳо энергияи худро кам сарф мекунанд. мо медонем ки ҷавонон бисёртар ба толорҳои варзишӣ мераванд, бо варзиш машғул ҳастанд, калории зиёд сарфа мекунанд ва бинобар ҳамин ҳам дар ин ҷо аллакай бояд меъёри карбогидратҳо, сафедаҳо ва чарбуҳо бояд ба як мувозинат оварда шавад, ба як меъёр оварда шавад ки чӣ миқдор энергия сарф мешавад ва чӣ миқдор бояд сарф. агар инро ба як меъёр наорану риоя накунанд, аллакай рӯ ба фарбегӣ меоранд, чунки ғизои аз ҳадди зиёд истеъмол карда ва он қуввате ки он калоринокие ки бароварда нашуд, он энергия аллакай оварда мерасонад ба чарбу ва чарбу мубаддал мешавад ва вазни зиёди бадан пайдо мешавад. бинобар ҳамин ҳам дар асосан ғизоро бояд то соати 15 ё 14 рӯз оварда расонад, то соати 3 ё 4 рӯз бо тарзи максималӣ 15 ё 16 оварда расонанд ва ба тарзи максималӣ истеъмол кунанд. чӣ новобаста аз он ки вай хӯриш бошад, ғизои якум бошад, ғизои дуюм бошад, бояд овард. бинобар ҳамин ҳам то вақти хоб, агар хоб мисол соати 10 бошад, соати охирони ғизои шом бояд соатҳои 7 бошад. агар соати 9 хоб бошад, бо реҷаи хоби худ, зиндагии худ, аллакай бояд соатҳои 6 ғизои охиронро хӯранд. неки ғизои шом албатта бояд сабук бошад. асосан мевагӣ, сабзавот, афшураҳо фреш мегӯянд, афшураҳои тару тоза кардагӣ, хӯришҳои сабук бошад, ягон шавлаҳо бошад, шавлаҳои мулоим, новобаста аз он ки ин марҷумак аст, ин нахут аст, биринҷ ҳам мумкин, не ки биринҷ ва бисёртар карбогидрат дорад, углевод дорад бисёртар ва ин агар беморони диабети қанд бошанд мумкин нест. агар бемории дил дошта бошад ва ҳам крахмали зиёд пайдо мекунад, ин метавонад оварда расонад. агар диабети қанд бошад, метавонад шаб ё қариби саҳар аллакай меъёри қанди организми бадани худро метавонад баланд кунад. агар бо тезию бо равғанӣ бошад биринҷ, ин аллакай метавонад соатҳои қариб 1-2 шаб метавонад фишори одамро баланд кунад. бинобар ҳамин ҳам ҳамаи духтурон ва он парҳезкорон ки ҳастанд, асоси
истеъмоли ғизоро аз ҳамин субҳ аз соати 7-7:30 то соати 15-16 рӯз метиҳанд. аллакай вақте ки сарфаи энергия кам шуд, аллакай ки одам бисёртар бари соатҳои 16-17 ба истироҳат ро меорад ва мисол бисёртар гаджетҳо мегӯянд ҳозир ки бо компютер сару кор дорад, бо ноутбукҳо сару кор дорад, планшетҳо, телефон мисол бисёртар дар ҷои шишта мисол он ҳаракат намекунад ки аз ҳаракат боз мемонад ва фаъолияти худро ҳам сустар мекунад. дар ин вақт вай метавонад мисол ягон истакон мисол 200 грамм шир бошад ё ҷурғот бошад ё ягон ғизоҳое ки кондитери ва ё ҳастанд, кулчақандҳо ҳастанд ва ё шакарнокии онро қанднокии онро дида мисол камтар бошад аз он, ягон мевагӣ истифода кунанд, ягон ман чӣ хел ки гуфтем афшура, ягон хӯришҳо бояд истеъмол кунанд ки он сабук бошад, барое ки меъда дар вақти ҳалкунӣ, дар вақти шабонарӯзӣ мо медонем ки 2 соат паси истеъмол аллакай авҷи ҳалкунӣ меояд. бинобар ҳамин ҳам барои он ки ба меъда зур набиёяд, барои вай вазнин нафтад, бинобар ҳамин ҳам чӣ миқдор бояд ғизои солими сабук истеъмол кунанд ки на фишор баланд шавад нимишаб, на қанд баланд шавад, на дарди сар шаванд, на ягон зӯрии дигар. ба мисол мана агар бемории талха дошта бошанд ё бемории ғадуди зери меъда дошта бошанд, мисол бисёр одамо ки афшурашон зиёд аст дар меъда, мисол метавонанд зардаҷӯш шаванд, мисол оруғзанӣ пайдо шавад, мисол қайд кунанд онро ё дар миши шикам биёрад, ба ҳамин ҳавлатҳо наоварад. аз ҳамин хотир ҳам мо тавсия медодем ки бисёртар чизи сабук хӯранд ва дар ин маврид тезӣ хӯрдан бисёр мумкин нест, шӯрӣ хӯрдан мумкин нест. ғизоҳое ки аз хамир тайёр карда шуданд, бирёнӣ тайёр карда шуд, мисол гӯшбирён бошад ё картишка бирён бошад ки ваям ба меъда дар вақти ҳалкуниш зури бисёр вақти бисёр дар кор аст, онро ки аллакай одам истироҳат мекунад, аллакай вай ба хоб меравад ва бинобар ҳамин ҳам яъне ки хӯрокҳои тавсия дода намешавад ин хӯрокҳои вазнин, равғанӣ, шӯрӣ, тезӣ мо тавсия намедиҳем, асосан сабук. ташаккури зиёд. дӯстони азиз, як суҳбати бисёр пурмуҳтаво муфассал карданд меҳмони мо ғизошинос Абдулқосим Рузибоев. бори дигар ташаккур мегӯем шуморо ки имрӯз ҳамроҳӣ кардед моро ва бинандаҳои азиз баъд аз як лаҳза бармегардем ва барномаи мо идома меёбад. моро ҳамроҳ бошед. خوش خرامان می روی
تشکر زیاد دوستان عزیز. توفا قاسیمова بودند، سراینده انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. سلامت باشید. دوستان، نشر نوبتی برنامه فضا بود با سرود و ترانه، نوازش‌های دلنشین و صحبت‌های صمیمی. اینجا تنها تا نشر دیگر با شما خیر میگوییم. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. احساس فلک بلند و اعجاز فلک، آواز فلک، سوز فلک، ساز فلک. واقعا هم دوستان عزیز، امروز انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همین برنامه ما رو به صورت زیبا و زینت بخشید و ازشون تشکر میگوییم، ایثار سپاس میگوییم و در آخر یک نوازش خیلی جالب دیگر رو پیشکش میکند. با همین تا دیدار نوبتی در برنامه فضا، حتما که باز در روزهای نزدیک خواهیم دید. خود و نزدیکانتان رو احتیاط کنید دوستان. خیر.
میکنم.